Kalau mentah kasih kadang sini kong ngadan showroom te ngadang upload duit customer ba one exchange ketika 1.7 ba ngap mi itu video. Te mentah ngadang mi na showroom ngan lepe itu kali ya. Sa penipi mentah ulapoi ni showroom ngadon hang te parking. Dengan page itu kali ngan idor. Te kiapan kadon na showroom ngam tep. Adin kata pada leda iyo da pidon jemut bantit ini kali. Sa phone ini phone nomor jangan. Hai Barki. Bisa penundi kan pangmah tu kali. Yang nang kanau ki idor da showroom dengan sabun tip iki yang empek mudah. Hai, kadon hang tai kali. Kate. Gap na. Chalo. Dengan lek pek mudah tu kali. Di perlok bapak di kali rem tak ada sama. Siapa itu sawah? Kita kata ini mah. Tanggal ada ni janjong kali. Kali kita kali. Hana penir ha. Telepon apa boleh perlak. Nang di grup benda. Ah itu ya pieng dai. Kini idor kat nong amte bra. Kali itu kadang biang, tambah kali kadai napa? Bodi ai kalau sampai dalam jalan. Marksmanship, kamay na. Dengan sabatay IP. Ini kadang kita ke 1.7 extra long. Kadai kali kadai kan nabar. Tu perlu kerja. Hang ni showroom jungi kipan lailak steng. Lailak steng tu perlu ini customer yang ba air. Te pergi bapak jaga ni video junga ala da pidon jung temu bantet ni ka 1.7 extra long. Sa phone ni phone number. Nang ta expect jong try kadai sanlang te ngat try ngan sa duna hi kini kan side te sa phone ngan sa batai kot sla ka biang lut ngdong shadong ka biang lut i tayar spring la tab ta smart into Kini kasit Kevin roll ada snap hang tu. Tu lah modify kenian. Te shibul ada pidon jemut sa phone ni phone number. Nio ban ya kanduk pratrai nia pej kali. Hapo sanlak lalong hi tharai. Expectation jong utrai ka desan lang dang ba tip dang duna ne am ya katan saya keren hi pratrai. Tu, itu kali. Tah, mulai shibun.